So this won't be long now. I just wanna remember you. 'Cause sometimes I see like these worry closing on me, and there's no way I can break it free until you always on me. Sometimes I wanna give up, I wanna give in, I wanna keep the fire. Until see you, baby, and everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. Oh, when I see you smile, I see you right on the line. Oh, I see you shine right through the rain. When I see you smile, baby, baby, when I see you smile at me. Baby, there's nothing in this world that God's ever do. Wanna touch you, but it can't do. It's like a mountain that never belongs. Yeah. I don't know. With me now. I wanna get you, baby. It's all I'll ever need. All I ever need. All I ever need. Yeah. When
Ya, bagi orang Batak, Tanah Toraja Utara maju ke panggung. Kita akan menyanyikan Maragam-ragam. Oh, anak Medan maju. Atau Margoholong melek. Sebelum dari Medan menyanyikan lagu, setelah nanti pemberian salam akan ada foto bersama. Pertama bersiap-siap dari teman-teman dari Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada. Jadi sada bangninya. Yang kedua teman-teman dokter. Yang ketiga teman alumni dari SMA Kristen Barana. Yang keempat teman Tunas Muda Katolik Makale alumni 98. Ya, kemudian yang berikut juga adalah sanggar tari, para penari. Ya, jadi jangan langsung ada yang pulang ya. Kita masih mau foto-foto dulu. Ya, habis ini. Jadi pertama teman-teman dari Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada. Setelah itu teman-teman dokter, baru sanggar tari.
dari diskotik mana? Ya, yang foto pertama teman-teman dari Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padadang. Sudah? Oke. Bersiap-siap para dokter, teman-teman dokter.
Gayaan anjing. Ya, kemudian setelah teman-teman dokter, sanggar tari. Anak Medan, anak Medan. Pengantin boleh Pak Joni. Orang tua boleh joget. Mari, mari. Ya, joget.